I sad kako sam ja bio klinac, tada sam prvi put čuo da smo mi zapravo imali kralja, to je bilo tipa kad sam gledao Otpisane pa sam video neke zlikovce koji idu s Nemcima i rekao sam zašto ovi Nemci ne izgledaju kao ostali Nemci, zašto imaju duže brade, zašto nose šubare, oni su rekli pa to su četnici. Ja sam rekao četnici to su Hrvati, pretpostavljam, pošto su Hrvati zli, ne, nisu četnici Hrvati. Kao kako nisu Hrvati, ko su onda četnici ako nisu dobri, nisu partizani, nisu naši, nisu Nemci, pa četnici su naši, ali su zlikovci, znaš, oni su bili za kralja. Pa zašto su zlikovci ako su bili za kralja? Pa, znaš, i tako dalje, nema veze, naravno, posle sam saznao mnoge stvari o tome i ko su zapravo bili, jeli, ko je zapravo bio četnički pokret i u suštini onda sam počeo da razmišljam o monarhiji, da razdvajam tip monarhističke diktature i moderni koncept monarhije. I to je već bilo u nekom kasnijem periodu kada sam bio sposoban da ta dva prilično teška koncepta razdvojim, znači negde kad sam imao 13-14 godina. Dakle, mogao bih reći da sam postao monarhista kao klinac zato što mi se dopadalo da činjenica smo imali kralja i zato što je taj neki nacionalni ponos mnogo lepši sa kraljem nego sa komunističkim diktatorom. Koncept monarhije je ostalo nešto što mi je ostalo jako primamljivo, tako reći, nešto što smatram da je odlično iz tih nekih pragmatičnih razloga. Dakle, u početku je to bio protest protiv istorije koja je pisana nakon Drugog svjetskog rata, istorije pobednika, a kasnije je to postala neka realna vizija budućnosti naše zemlje. Smatram da je monarhija jedan sjajan vid povezivanja nacije i vere sa modernom nacionalnom državom. Dakle, moderna država mora biti sekularna, ne sme zavisiti od crkve ni u kakvom pogledu, niti crkva sme zavisiti od države, ali mislim da je ličnost monarha idealan spoj crkve i države, odnosno vere, tradicije i moderne države. To je jedina instanca, po mom mišljenju, koja bi trebala da čini simbolično spoj između te dve stvari, a sa druge strane opet da omogućava nesmetano funkcionisanje i države i crkve. Dakle, da se nastavi kontinuitet moderne države, građanske države pre svega. Zato smatram da bi trebalo da postoji neki vid nacionalnog programa koji bi upravo štitio monarh. Ne nekim konkretnim vidovima sile, ne instrumentima sile, nego svojim autoritetom koji bi trebalo da posjeduje. Taj nacionalni program bi se zasnivao na nekim stvarima koji su zaista krucijalne u narednih, recimo, 50 godina, a to bi u ovom trenutku bile, recimo, evropske integracije, zaista, koje jesu trenutno primarna stvar za našu državu, upravo zbog razvitka zemlje, ekonomski razvitak zemlje i očuvanje nacionalnog identiteta koji je više nego poljuljan danas i naravno pokušaj da se taj iskreni patriotizam očisti od šovinizma koji sve više i više napada. Smatram da je za tako neke turbulentne situacije u zemlji, koje smo imali u prethodnih par meseci pogotovo, da je dobra ta mogućnost da postoji neka vrsta odobrenja od strane monarha i da se, dakle, na taj način monarh preuzme ulogu, recimo, nekog ombudsmana, mogao bih reći, odnosno narodnog advokata i da brani prava naroda od ostalih državnih institucija koje nisu u tom momentu sposobne da vrše svoju funkciju. Dakle, na taj način on bi bio branilac Ustava, naravno postoji Ustavni sud koji štiti Ustav na prvom mestu i kralj nije nepodložan uticaju Ustavnog suda, nije iznad Ustava, ali jeste branilac naroda u skladu sa Ustavom od ostalih državnih institucija, dakle, to je takođe jedan od temelja engleske monarhije, dakle da se ograniči vlast države nad pojedincima, da se očuva sloboda pojedinaca. Eto, na primer, komunisti i komunistička propaganda su upravo propagirali kako se u monarhiji ograničava sloboda pojedinaca, kako država kontroliše. To jeste bio slučaj u nekim apsolutističkim monarhijama, ali modern koncept monarhije je upravo suprotno. Dakle, moderna monarhija osigurava slobodu pojedinaca i to ne od skoro, nego, boga mi, u Engleskoj od 1215. i Velike povelje sloboda. I smatram da bi takav koncept monarhije bio idealan i za Srbiju kao modernu, građansku, liberalnu državu i nacionalnu državu u isto vreme.